tugas bidan. Raja Surakarta maduwe oke pat-pat diri. Tetiga lanang, istri adiri. Sedak dino anu, maka sami okan sang nate ngendus ambu miik. Nenten biasane dane ngendus ambu miik ngelikum. Nike mawinan okan ide sang Prabu mapikarse ngerereh genah ambu miike punike. Maka sami raris nguningan tetujone ring ida aji. Gusti Prabu miceyang okan-okan idene ngelelana pacak ngerereh genah ambu miike punike. Okan ide sang Prabu maka pat-pat diri punike raris ngelelana nangina. Pemargine nenten jeung hitungan lemah peteng. Riantokan pemargine doh mentasin tukat, menek bukit, tuun pangkung, kantos nyebrang ring segara. Sana mangkin ide maka papat sampun tiba ring Pulino Bali. Rumare sing naturang pemargine ngangina. Ngancan ngerasa ngambumi ki punike. Nah sanemaken sampun tiba ring wates wewidangan Bleleng Karangasem wenten ring bongkol Gunung Batur cerita yang Raden istri anggo ningalin keasrian Jagate. Ane raris nunasang ring rakan-rakane mangge kepiceyang jenak ring genah nike. Pinunasne kedagingin. Kesuwen-suwen Raden istri kepice pesengan antuk ramo rike Ratu Ayu Mas Keketeg. Nah sanemaken ngiring lanturang sapunapi pemargin Raden Mantri maka tiga ngerereh genah ambu mike. Tiba ring wewidangan kedesan Raden Nyoman mirengang suaran kedis ngucaci tuh ngalanganin pisan sane ngawinan Raden Nyoman girang pis semale ancog-ancog gitu sangkaning demen mirengang suaran kedis. Raden Putu sane nyingakin parisolah hari nebukok itu promangkin duko. Radene raris ketampekin toka tenang kantos ulung mekakeb. Kalau punike Raden Nyoman mesalin rupa dados patung mesile. Patung punike kewastanin batu betare. Sanemangkin melingge ring meru tumpang pitu mabiseke Ratu Sakti Sangyang Ceru. Raden Putu lan Raden Mantri mangkin ngelanturang pemargin. Rikala memargi di sisin Danau Batur, dane sarengkali kecunuk bajang jegek. Sane ngawinan Raden Made ke Daud tur metaken ring anake bajang. Raden Putu nenten seneng ring parisolah arene tur ngopak Raden Made. Raden Putu taler nembahang arene nutup pemargine. Nanging Raden Made kantun kedah ngiringang pemargin rakane. Raden Putu sani duko raris nenak nanyungin kantos Raden Made ulung mekakeb. Kemawinan Raden Made jenak ring genahe punike. Kesuwen-suwen Raden Made kedadosang perbekal oleh kramo edrike tur genah rike raris kewastanin Abang Dukuh. Cerita yang pemargin Raden Putu mangkin nyirsir abing Danau Batur tanpa samandana kacunuk istri Listuayu. Sane mangkin Raden Putu jatuh tresno tur mikayunin pacang nganggen istri Listuayu punika dados rabi.
Miragi pinunas Raden Putus kadiasa punika, sang istri metaken ring rakane. Pinunas Raden Putu raris kedagingin yening ide misalnya dados pancer jagat. Raden Putu jumpu. Pawiwahan raris kemargian. Puput iadnya pawiwahan lan keadegang dados pancer jagat. Genah punika kewastanin trunyan keambil saking wastan taru lan menyan. Raden Putu mabiseke Ratu Sakti Pancering Jagat. Rabine mabiseke Ratu Ayu Pingit Dalem Dasar. Ratu Sakti Pancering Jagat kelintang dharma ngwawa jagat nika sani ngawinan kasenengin antuk banyak idene. Semaknyane desa Trunyan ngancan kasub sani ngawinan akeh puri-purine ring Bali kedaot pacang nyajah ngrejek desa Trunyane. Uning ring abe sekadi punika akeh pacang sane mikayunan ngrejek purine. Ratu Sakti Pancering Jagat raris nitahang panyakne. Yening wenten kelayu sekaran ten kedadosan menem sawo. Sawo mangne kagenahang ring bongkol taru menyan. Tatujone desa Trunyan nenten kantun mie ngalup sane ngawena puri-purine de Bali mikayunan pacang rejek. Yen sampun ical lamu miki punika sinah nenten meduwe malih keistimewaan. Sayu wakti nenten wenten raris sane meduwe pikayunan pacang ngerejek Trunyan. Banyak-banyak triko wih maka sami senang tur kertera harja. Sesukat punika kramo Trunyan nenten mendem lan ngeseng sawo. Sakemaon kagenahang ring bongkol taru menyan.